inkolo ke yakwaShembe inkolo yamanga, inkolo engekho baphatha iBhayibheli lona leli kodwa la kuthi Jesu khona bathi Shembe. Uyabona nje bathi Shembe is the way. Incwadi kaJohn 6 le John 14 verse 6 la khona uJesu athi imini indlela neqiniso nokuphila akekho yakubaba ngaphandle kwami. Bona sobethi Shembe is the way of which abafowethu angeke bazonde futhi ngeke ngilwe nabo angilwe nabo, but we must iqiniso silikhuluma ukuthi Shembe inkolo engekho. Uma uShembe kuyinkolo eqiniso, uShembe akavume ukuthi uJesu inkosi uthunywa uThixo ngoba iBhayibheli mabefuna ukuhamba manga istory esixoxa amakhehla nje kanje ngani anentshebe enkulu amayixoxa wezwa amakhehla athi uShembe wathi ukuthi kwaba ukuthi bekuxoxela ungazozele bekuxoxela bayaya abantu boyinikela khona kwaShembe bayinikela ubuthaphuthaphu amadoda agcwele bayothatha abafazi ngidabana uthola umfazi uvele umhlale bahlale ebhentshini uyikhombela ugana ngakhala 20 abafazi abanankinga